Arthem langso polling station pli ke pa hawar ke parlo rong thomarat ki junalang kitu dam jiadim ka homridam. Lakhain koi singhason hawar Arthem langso polling station pli ke parlo bir sing teron chingbong rongpi longki milik arat ki junalang misen ave puchinisi singhason lokale mesi anparta Karbengla Autonomous Council em IC Agriculture Land and Revenue Land Reform Excise Department Amarsing Tiso kaping khada tengpen aru chikloniphai sirkep arni kowe berakrang roy sualong an kahumridam bang solang kidudam jiadim kahumridam Arthem langso PS kongchun bang Jameson teron Joy Singkramsa Rensing rong piatum jalingsi langsun soan paledamlo lapen bang so kowe beralang roy long idulote rong an langnang liun poputa hadak arat tumpen chethan ponringti lason si Karbengla Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang Sitami Bang Solong Ardi nang pidunpen Rabjin pen sai nang ceng pipo pusit Joy Singkramsa mate rala tumpen chuning di padupon. Tum ladak Arthem nang so pia salong birsing teron lapen ke cengbong rongpi lapen ke ladak longpi milik mana ladang nai tu milik rong longpi non rong dukok lo ladak lang ke sung duikok la se ladak lang ke sung phan em sar omosing tisu alang li lokal emis em alang li nei tum phanang pulo ye nang li tum phan thi ladak lang celangoi ring kituk bangke ceplang pi ladak lang ke sung dukok yi la silang su lang pamenoi lang su long pensi lang wanang pu pualang li nei tonang pulo la pengkalang li nang toilo di survey dan pamenoi la sukan survey itu tangke ni klaim populo la si non itu bang survey bang lo la si survey det per bang kalang li engineering pantonang toy pone mate PSE department panone mate jol jiwan mission tong alang li penen ni klaim di alang li sitini lo sita mene itu pini ladang itu rong thomarat ke wang abang ke la sono je ni itu bang lang tisung ayo ini alang li pan kijun alang lo News Desk Report Public TV Karbengla. Lakha krihini phulini constituency along phulunia hithi along chojor cholang asahem agriculture department pen riponsi pini em kangbura kiling arideng pen ingpu ponlo la pen non ke wangji hithi roi pen ke jorlan ponlong pu pusi em kangbura kiling pen ningje pon lason thak si non ke wangji puthot asengkan sitami kimrang pon thubom lang pusi lam thepak lang pon la pen pini labang sojai megalong Karbengla Autonomous Council em kangbura kiling Phuluni Town Chairman Mojasing Ronghang, Phuluni Lamp Chairman Bidasing Rongpi, Phuluni Center Town Governor Besang Hotum Chitong Dun. Lapen thô bang ke lam se hen ke wan thi han thi ni tum ka mo ni ko sara me kang sa ne ko ba na ne thi asal hase kulini buja ka develop han bang ke to wa pen develop ason tin na non tin mo lang ke pa develop ni ha kita itu muni to dukan ke ni hang lo ko tan lang ke ni ko ma ni hang ko lang se kam ke mo ko lang se tum tang kam ha ha ka tin tho to wa ka tum long ko lapen bang ke la hen ko thak setami itunya lah lo emina government sulu emina si henna wal bompo emina muni bang si dukan da bina ko alo ko ngi itu economic survive to tangga maha itu ni tu ari deng yang tangga juga lo ko alo yang lang alo program te itu muni da lam si kaprangi rason ke lo kasi ini rason ke agriculture hin na si tumala henna kilo si agriculture department koi pe nai mile mangni tu sami nilihin dan nikel emisi mal ke dian kasi itu lo Nasi, ini ya, selain kampung lo, next ada jalan dengan tak bang kita tapi itu lada lama. Borsing Ronghang Adutrom Hall along ceremonial distribution of the financial assistance CM relief fund 50 lakh MLA scheme nanggapali atengsi ningkan arjon scholarship lapen kisuka celang atum aphan cek sita ron ponlong bomlo lason si pinini phai sirkep arni sita me kedam tang ason thak thaksi pinile thotta lokachali asomar lapen kisuka celang atum aphan bang parohini rasari kuri rahini aphan puthot cek ron pon longlo lapen soceng dhenta konsidensi abang kinon kewang jilang apor arni hot ponsi soceng dhenta ahawar sitame pipa jirdam thupo lason si eprang kewang jilang sitame nili phan rat ahir jume dobomlang pulote lason akam kemerat
PP Pajir Ponbomji Langputa Hawar Kehat LAC MLA Dorsing Ronghang Pen Perangki Angno Ninjepon Lapen Bangso PP Kapajir Ajay Mek Along Aluhi Aman Penang Kacetong Dun KAC Town and Country Planning EM Kambura Kiling Land and Revenue EM Amol Singh Tisu Deputy Inspector Ajit Kumar Dev Lapen Penang An Aman Peng Kidu Kithi Kiding Atum Cerap Cito Dun Pen Bangso Ajay Mek Insam Jin Pen Pachun Pot এই বিত্ত বছৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগীসকলক আৰোগ্য কৰাৰ কাৰণে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰত্যেক MLA সকলক 50 লাখ টকাকৈ দিয়া হৈছিল। সেই টকাৰ যোগেদি মই অন্তিমবাৰৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগী আৰোগ্য কৰাসকলৰ কাৰণে চেক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চিফ মিনিষ্টাৰক MLA হিচাপে ৰোগীসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেকৈ সহায় কৰাৰ কাৰণে যি সুযোগ সুবিধা দিছে তাৰ কাৰণে BJP চৰকাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই হাওড়া ৰাইজ বিধানসভাৰ ৰাইজলৈ মই ধন্যবাদ সৰ্বমুঠ এই যোৱা বিত্ত বছৰত ৰোগীসকলৰ কাৰণে 558 গৰাকী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে 554 গৰাকী সৰ্বমুঠ 1100ৰো অধিক বেনিফিচিয়াৰীসকলক আৰ্থিক সাহায্য কৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আজি 282 গৰাকীক চুচেংডেন্দা সমষ্টি বাদ দি চুচেংডেন্দা সমষ্টিটো অলপ দূৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঠাইত প্ৰায় 40 গৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগীসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীয়াকৈ ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু আজি আমি 282 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগী আৰোগ্য কৰাৰ কাৰণে এই দুটা বেনিফিচিয়াৰীসকলক 282 গৰাকীক আমি চেক বিতৰণ কৰিছোঁ আজি। গতিকে এই সৰ্বমুঠ News Desk Report Public TV Karbi Anglong